Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito tiya ulan-ulan, tiya kami si parang basa ngaday. Ni goring. Si parang basa kini ni roti tolol. Ini roti tolol ini. Bana si pin bakas manganan ni roti tolol ini. Ubus gani ya sadi sa wete si madam. Yan si madam yun. Sadi roti tolol nin. Sadi rin sa roti tolol kung duwe. Ubus tambo ami goreng. Di kamangan gitu di. Pahali kami nintu pege ulan-ulan seperang basak. Ubus dibeli nin kaya mana ngontinju dibeli. Ngontinju inuman pun. Siya yung bohe do. Goreng. Ano naman pinigoreng? Mangan ni goreng. Ah. Ah. Ni goreng. Sulayan ti koy sa roti tolol, ketan mo kung roti tolol. Kailangan. Yung pala rin siya mainin hap na naman. Pinakan mo rin siya. So, ano ko pinangan, magkita mga nanggorin. Hindi ka pinangan makalimang-liman. Yung pitas, nagad ko, diba tinangan? Nakaubos dito na 10 ni goring. Siyahin gatas, gatas siyahin. Gatas siyahin. Ito mo, gatas siyahin. Ini gatas siyahin. Gatas. Ito mo. Kahaban ulan miya, antig yalang kami mamanganin. Kung ito, ubus niya kinakain, no? Tegang kayo mo. Ining pagbait. Ining katayan miya. Lumihatos ko. Gana pag-boil tayo. Gana pag ano. Gana pag-adosan sa liyo. Lumihatos. Ubus niya ulan. Ini sa buhos kay mangan. Okay, ni babay.